सुभाष शिरोडकराचे शिरोडेचे 1,83,524 स्क्वेअर मीटर जमनीक गोय सरकारान 70 कोटी रुपया मेजल्यात म्हूण हे प्रकरण। 16 ऑक्टोबराक आमदारकी सोडून बीजेपीत गेल्ल्या सुभाषान हे जमीन वेव्हारात परिकार सरकाराकडच्यान हिसपाभायर जोडला म्हूण प्रकरण लोकायुक्ता मेरेन पावला। सुभाष आनी ताच्या भावाचे कंपनीन ही जमीन 19 ऑक्टोबर 2016 45 रुपया स्क्वेअर मीटरा प्रमाण घेतिल्ली। तीच जमीन गोय सरकारान स्क्वेअर मीटराक 3,500 रुपया दिवन घेतल्या। In my complaint, besides Subhash Shirodkar, I have named the Chief Minister of Goa, Manohar Parrikar, as one of the respondents, and the Chief Secretary also as a respondent. So this is a gross abuse of power. In any land acquisition, the land acquisition has to be for a particular purpose. Now, this land was acquired by the Industries Department on the directions of the Chief Minister, and there was no purpose for which this land would be used. दुसरे वटेन शिरोडकारान काँग्रेस सोडलीशी पळोवन काँग्रेसवाले आता ह्या लँड डिलाचो इश्यू तापोवंक पेटल्यात। How UPA government brought Goa requisition new bill for land acquisition as well as requisitions. Now that bill येताले म्हूण मनोहर पर्रीकरान चड हुशार तो फटींगपण करपाक चड हुशार मनोहर पर्रीकर फास्ट ट्रॅक केलें मोपा लँड एक्विजिशन डील केलें मोपा हे कोडे डील केलें जे पट मनशांक दिवपाक सोदताले तांकां डील करून एक्विजिशन पास करून तांकां उणी कॉम्पन्सेशन दिलें आनी हिंग सुभाष शिरोडकराक नांव घेता तूं नांव घेवन हांव नांव घेता ताका एक्स्ट्रा रेट दिली आनी हे एक्विजिशनाक लागून तो म्हणटा आख्खे whole controversy of shifting over from the Congress, that is the. ह्या प्रकरणाचे रिपोर्ट फायल करचो आणि शिरोडचे भूंय संपादनाचे सगळे रिकॉर्ड दिवचे म्हूण लोकायुक्तान मुख्य सचिवाक नोटीस काडल्या। केस 14 नोव्हेंबराक दवरल्या। Pointing towards possibilities of corruption, complainant Iris Rodriguez in his complaint before the Lokayukta has mentioned that in the same vicinity of Shiroda, another landowner had offered Goa government his land at the rate of 350 rupees per square meter. But Goa government opted to acquire land of Subhash Shirodkar, causing loss to state exchequer. Mukesh Kumar for Prudent.